Morning once again, Mr. President, and the esteemed members of the tribunal. It is an honor to appear before you on behalf of the Republic of Rwanda. mwaramutse nanone nyakubahwa perezida n'abanyacyubahiro bagize urukiko. Ni icyubahiro kuri njye kubagezaho ijambo mpagarariye Repubulika y'u Rwanda. Mbanze mvuge ko u Rwanda rufite isano ikomeye n'ibibazo by'abashaka umutekano n'ubuhungiro mu kindi gihugu. Abanyarwanda benshi banyuze mu buzima bwo kuba impunzi cyangwa kwimurwa mu byabo. Ibi byabaye ku Banyarwanda nibyo byagize uruhare mu gushyiraho politiki ya leta y'u Rwanda ku byerekeye abimukira n'abasaba ubuhungiro. U Rwanda rwishimira kwakira umubare munini w'impunzi. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR rifite impunzi n'abasaba ubuhungiro barenga ibihumbi 130 banditswe mu Rwanda. U Rwanda rufite amateka meza ku kwakira no gucumbikira impunzi n'abasaba ubuhungiro baturutse hirya no hino ku isi, cyane cyane mu bihugu duturanye nka Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Burundi, ndetse no mu bihugu biri kure nka Afghanistan, Libya na Sudani. Reka mbaho urugero. Nyakubahwa perezida n'abanyacyubahiro bagize urukiko, mu kwezi gushize gusa u Rwanda rwakiriye abandi bantu 164 basaba ubuhungiro muri Libya hashingiye ku masezerano rufitanye na HCR agamije kugabanya ibibazo by'abasaba ubuhungiro muri icyo gihugu. U Rwanda rumaze igihe rugaragaza intego ikomeye muri politike zarwo zerekeye impunzi, kandi rwemera ko impunzi zigira uruhare mu iterambere ry'imibereho myiza, umuco n'ubukungu bw'ibihugu zakiriyemo. Iyo zahawe amahirwe yo kwinjira no kubigiramo uruhare, muri Gicurasi 2021 HCR n'u Rwanda byashyizeho ingamba zihuriweho zigamije kwinjiza impunzi n'abaturage bazakiriye mu bikorwa by'ubukungu mu Rwanda. Igitekerezo nyamukuru cy'izi ngamba ni uko kuba impunzi zihari bishobora gukoreshwa nk'imbarutso y'iterambere ry'ubukungu ku mpunzi ubwazo ndetse n'abaturage bazakiriye. Bitandukanye n'uburyo busanzwe bwo gufatira impunzi ahantu hamwe bubatandukanya n'abaturage bazakiriye. Ibi bituma zishingira cyane ku nkunga z'ubutabazi mu mibereho yazo. Muri Nzeri 2021 u Rwanda rwagiranye amasezerano n'umuryango mpuzamahanga wita ku bimukira IOM agamije kwimurira mu Rwanda abakobwa bo muri Afghanistan bari baraciwe ku mashuri yisumbuye n'ubutegetsi bwa Taliban. Ishuri rya Leadership Afghanistan ryashyiriweho i Kigali kandi rikomeje gukora neza, rikaba ryakira ubusabe bw'abakobwa b'impunzi b'Abanya-Afghanistan baturutse hirya no hino ku isi. Muri Kanama 2023 u Rwanda rwongeye gutanga ubufasha ku itsinda ry'abanyeshuri, by'umwihariko abanyeshuri barenga 200 b'Abanyasudani bigaga ubuvuzi muri kaminuza ya Medical Science and Technology i Khartoum bakiriwe mu Rwanda. Bari baragumye aho bari badashobora kubona uburyo bakomeza amasomo yabo kubera intambara yo mu gihugu no gufungwa kwa za kaminuza muri Sudani. Biri iki gihe Ubwongereza bwashakaga umufatanyabikorwa wo gushyiraho uburyo bushya kandi bukomeye bwo gukemura ikibazo cy'abimukira. U Rwanda rwabaye amahitamo agaragara. Impande zombi zise ubufatanye ku bimukira n'iterambere ry'ubukungu MEDP. nk'uko izina ribivuga, MEDP yari igamije ibintu bibiri. Icya mbere yari igamije gukumira ingendo z'abimukira ziteje akaga, zitera imibabaro itabarika. Icya kabiri yari igamije no gukemura ubusumbane buri mu mahirwe y'ubukungu ku isi, bumwe mu bitera abimukira kwimuka. Ibi byagaragazaga ubushake bw'u Rwanda bwo kurengera abantu bari mu kaga, bikanashingira ku mateka yarwo yo kwakira no gucumbikira impunzi ziturutse hirya no hino ku isi. Ubufatanye bwari bufitiye inyungu impande zombi. U Rwanda rwafashije Ubwongereza kugera ku ntego yo guhagarika abimukira binjira mu buryo bunyuranyije n'amategeko muri icyo gihugu banyuze mu muyoboro w'amazi Channel, naho Ubwongereza bwo bugafasha u Rwanda kongera ubushobozi bwo kwakira no kwinjiza impunzi mu buzima bw'igihugu. Mu guhuza ikibazo cy'abimukira n'iterambere ry'ubukungu nk'uko izina ryabyo ribigaragaza, MEDP yayigamije gushyigikira ingamba z'u Rwanda mu bijyanye n'abimukira. nk'uko nabisobanuye zishingiye ku guhanga amahirwe ku mpunzi no ku baturage bazakira mu Rwanda.
nyuma yo gutangaza ubufatanye muri Mata umwaka wa 2022 u Rwanda rwahise rutangira gushyira mu bikorwa ibyo rwiyemeje ku muvuduko wo hejuru. Mu kubigaragaza u Rwanda rwakoze ivugurura rikomeye mu itegeko nshinga, mu mategeko no mu mikorere y'inzego za leta kugira ngo rushobore gushyira mu bikorwa MEDP. Hashyizweho amategeko mashya, hanashyirwaho urukiko rw'ubujurire rwakira ibirego by'abasaba ubuhungiro hashingiwe ku mategeko y'u Rwanda, rukaba rukiriho na n'ubu. Hanashyizweho nibura inzego 12 za minisiteri n'iz'ubuyobozi zishinzwe gukurikirana MEDP. U Rwanda kandi rwateguye aho kwakira impunzi zari ziteganyijwe kuza, runatwara amafaranga menshi muri iyo myiteguro. Mu rwego rw'ubufatanye hashyizweho gahunda yiswe ikigega cy'impinduka mu bukungu no kwinjiza abantu mu buzima bw'igihugu, ETIF. Amafaranga yashyizwe muri kigega yaragamije nk'uko byavuzwe guteza imbere iterambere rirambuye kandi ririmo bose mu bukungu bw'u Rwanda. Indi ntego yari uguteza imbere imibereho y'impunzi zari zisanzwe mu Rwanda ndetse n'abaturage bazakiriye. Aya mafaranga yatangiye gutangwa hashingiwe ku masezerano akomeye yo muri Mata 2022 kandi ubwo amasezerano ya MEDP yashyirwagaho akajya ku rwego rw'amasezerano mpuzamahanga, haje gukurikiraho andi masezerano akomeye muri Kamena 2024. N'ayo masezerano yatumye habaho ikiswe inyandiko y'imari yo muri 2024 aho Ubwongereza bwiyemeje gutanga miliyoni 50 z'amapaundi muri ETIF muri Mata 2025 ndetse n'izindi miliyoni 50 z'amapaundi muri Mata 2026. Gusa nyuma gato y'aya masezerano y'imari yo muri 2024 habayeho ihinduka rya guverinoma mu Bwongereza. Minisitiri w'Intebe mushya yatangaje ko gahunda y'u Rwanda yamaze gushyingurwa burundu ku munsi wa mbere wuzuye ari ku butegetsi. Ubwongereza ntibwahaye u Rwanda n'icyubahiro cyo kubamenyesha mbere, ahubwo u Rwanda rwabimenye rubisomye mu itangazamakuru. Nyuma yaho Ubwongereza bwagerageje kwikura mu nshingano zabwo z'amategeko. Imwe muri izo ni inshingano yo kwishyura amafaranga ya ETIF u Rwanda. Ibi byatumye habaho ibiganiro byinshi hagati y'impande zombi birimo n'inyandiko z'ingenzi zo mu gushyingo. Urukiko ruzasabwa gusobanura. Ariko ikigaragara ni uko Ubwongereza butigeze butanga integuza yo gusesa amasezerano kugeza mu Ukuboza 2025. Mu by'ukuri gusesa ayo masezerano byatangiye gushyirwa mu bikorwa hashize iminsi 2 gusa. Ku wa mbere MEDP ikaba yaramaze amezi 2 gusa ikurikizwa ku butegetsi bwa guverinoma yabanje y'Ubwongereza, naho inyandiko y'imari imara ibyumweru 2 n'igice. Nyamara izi nyandiko zombi zifite agaciro k'amategeko zakomeje gukurikizwa igihe kirenga amezi 18 ku butegetsi bwa guverinoma y'Ubwongereza yatsinze amatora muri Nyakanga 2024. Niyo guverinoma yaba yarafashe umwanzuro ishingiye ku nyungu zayo za politike, inshingano yemeye zigomba kubahirizwa. Ikirego cy'u Rwanda kiroroshye kandi kirasobanutse. Ubwongereza bushobora kuba bwarifuje ko u Rwanda rwemera kureka amafaranga menshi bugomba kwishyurwa. Impande zombi zishobora kuba zarabiganiriyeho, ariko u Rwanda rwahisemo kudatanga uburenganzira ku cyifuzo cy'Ubwongereza. Ibi byagaragajwe mu buryo bugaragara. U Rwanda rwanga kwemera amagambo yari mu nyandiko yateguwe n'Ubwongereza ndetse runirinda gushyira mu gisubizo cyarwo amagambo ayo ari yo yose agaragaza ko rwemeye ayo masezerano. Umwanya w'u Rwanda wari usobanutse neza kuko byari bisobanutse no ku Bwongereza. Kwishyura amafaranga ya ETIF siyo nshingano yonyine Ubwongereza bwagerageje kwirengagiza nyuma y'ihinduka rya guverinoma. Ubwongereza kandi bukaba bwaragerageje kwirinda inshingano yo kwimurira impunzi zifite ibibazo byihariye zivuye mu Rwanda nk'uko biteganywa n'ingingo ya 19 ya MEDP.
muri Werurwe 2025 u Rwanda rwatumiye komite ihuriweho igizwe n'abahagarariye u Rwanda n'Ubwongereza kugira ngo bihutishe kurangiza imyiteguro yo kwimurira impunzi mu Bwongereza. Rugaragaza ko Ubwongereza butari bwafashe ingamba zo kuzuza inshingano zabwo nk'uko urukiko ruzabibona. Igisubizo cy'Ubwongereza cyari ukuvuga ko bugiye gusesa ayo masezerano, bigaragaza neza ko butari bugiye kugira igikorwa na kimwe bukora mu kubahiriza inshingano zabwo bitewe n'uwo mugambi. U Rwanda rugaragaza ko ibi byari ukwanga mu buryo bweruye gutangira ibiganiro bijyanye no kwimura impunzi nk'uko amasezerano abiteganya. Nta kindi byashoboraga gusobanura uretse ibyo nk'uko tubibona. U Rwanda rusaba indishyi idakabije kubera kutubahiriza ingingo ya 19 izaba itarenze 10% by'ingengo y'imari ya HCR ikorera mu Rwanda mu mwaka umwe gusa cyangwa se ubundi. Ubwongereza bugasaba imbabazi kwirengagiza ku mugaragaro izo nshingano. U Rwanda rwicuza kuba byarabaye ngombwa gutangiza ubu bukemurampaka. Ibi byose byabaye mu gihe u Rwanda rwakomeje kugaragaza ubushake bwo kubahiriza inshingano zarwo muri MEDP mu buryo bw'ubunyangamugayo, hubahirizwa umwuka w'ubufatanye wari usanzwe urangwa mu mikoranire y'impande zombi ku kibazo cy'abimukira binjira mu buryo bunyuranyije n'amategeko mu Bwongereza. Ariko kunaniza ku Bwongereza ku bibazo bibiri navuze byatumye u Rwanda rubura andi mahitamo uretse kurengera uburenganzira bwarwo no gushaka kugaruza amafaranga menshi rwambuwe. U Rwanda rukaba rufite icyizere gikomeye urukiko ko ruzafata umwanzuro ukwiye ushingiye ku mategeko. Ibyava muri uru rubanza byose uko byagenda kose, u Rwanda ruzakomeza gushaka ibisubizo ku kibazo cy'abimukira ku rwego rw'isi, harimo no gutanga umutekano, icyubahiro n'amahirwe ku mpunzi n'abimukira baza mu gihugu cyacu. Nyakubahwa Perezida n'abanyacyubahiro bagize urukiko, aha ndangirije ijambo ryanjye none nsabye ko mwaha ijambo Rodi Vedlamo kugira ngo akomeze ijambo. Murakoze cyane. Rwanda has enormous faith in this tribunal to reach the right legal result. Whatever the outcome, Rwanda remains to finding solutions to global migration crisis, including providing safety, dignity, and opportunity to refugees and migrants who come to our country. Mr. President, members of the tribunal, this concludes my remarks, and I now invite you to give the floor to Lord Verdiram to continue the remarks. Thank you very much. Nkuko dutangiye tumubona rero, akaba ari Minisitiri w'Ubutabera, akaba ari n'umwa nkuru ya leta Emmanuel Ugira Shebuja, aho yatanze ijambo rye ryuzuye ritangiza iburanisha muri Permanent Court of Arbitration, aho hatangiye kumvwa urubanza hagati y'u Rwanda n'Ubwongereza ku masezerano y'ubuhungiro atarashyizwe mu bikorwa. Tukaba tugiye gukurikizaho noneho uwitwa Verdlame, umwe mu banyamategeko bari mu ikipe yunganira u Rwanda muri urubanza rujyanye n'abimukira mu Bwongereza, aho yagaragaje ingingo z'ingenzi zigomba kwitabwaho n'abacamanza. Yibanze ku gusobanura uburyo Ubwongereza bushobora kuba bwarishe amwe mu mategeko agize ayo masezerano yasinwe hagati y'ibihugu byombi. Reka nawe tumwumve. The termination clause in the finance note dealt in some detail with the effect of termination on the obligation to pay, and paragraph 5.2 identifies rules that would apply if the United Kingdom. Ingingo yerekeye ihagarikwa ry'amasezerano mu nyandiko y'imari yasobanuye mu buryo burambuye ingaruka zo guhagarika ayo masezerano ku nshingano yo kwishyura. Igika cya 5 n'ibice bibiri kigaragaza amategeko yakurikizwa mu gihe Ubwongereza bwaba bwahagaritse amasezerano. Igika cya 5 n'ibice bitatu cyo kivuga ibinyuranye aho amategeko yakurikizwa mu gihe u Rwanda rwaba ari rwahagaritse ayo masezerano. Bityo rero turi mu rwego rusobanurwa n'igika cya 5 n'ibice bibiri. Itegeko rifite akamaro hano ni interuro ya nyuma y'icyo gika. Nyuma yo gusesa amasezerano, nta kwishyura ku kigega cyihindura amatwara mu bukungu no kwishyira hamwe, Economic Transformation and Integration Fund, bizakorwa ku myaka ikurikiraho.
uruhande rwacu ruvuga ko ijambo imyaka rikoreshwa aho rigomba gusobanurwa hakurikijwe uko risobanurwa mu masezerano, ni ukuvuga umwaka wa kalendari. Bityo rero itegeko impande zombi zumvikanyeho mu gihe Ubwongereza bwahagarikaga amasezerano nuko nyuma yo gusesa ayo masezerano ubwishyu bw'umwaka urimo bugomba gukomeza gutangwa, ariko ubwishyu bw'umwaka ukurikiraho ntibuzatangwa. Ihagarikwa ry'amasezerano ryatangiye gukurikizwa mu mwaka w'ibihumbi 2026. Ubwishyu bw'umwaka wa 2026 buracyagomba gutangwa. Ubw'umwaka wa 2027 iyo buza kubaho nibwagombaga gutangwa. Impande zombi zafashe icyemezo cyo kudakomeza ayo masezerano, bityo icyo kibazo ntikivuka. Ariko irindi tegeko risobanutse impande zombi zumvikanyeho, niba ijambo imyaka risobanurwa uko riri mu masezerano, urabona ni ukuvuga aho duhagaze n'ahangaha. Iyi ngingo ya kabiri isesengurwa ry'iyo ngingo y'ingenzi akaba ariyo gika cya gatatu n'ibice bibiri, ingingo ya nyuma rijyanye n'ibikubiye mu gika cya kabiri akadomo gatatu akadomo rimwe, ari naho haboneka gahunda y'ubwishyu mu nyandiko y'imari. Iyo gahunda y'ubwishyu igaragaza ko umwaka wa mbere ari $50,000,000, umwaka wa kabiri $50,000,000, umwaka wa gatatu $50,000,000. Ikibazo gishobora kuvuka ni ukumenya niba umwaka wa mbere, umwaka wa kabiri, umwaka wa gatatu bivugwa muri icyo gika bisobanura imyaka ya kalendari nk'uko ijambo umwaka risobanurwa mu masezerano, cyangwa niba bivuga igihe gitangira kwa 13 Mata kikagera kwa 12 Mata w'umwaka ukurikiraho. Kwa 13 Mata nibwo amasezerano ya mbere, Memorandum of Understanding, yatangiye. Bityo rero icyo kibazo kirahari, ariko icyo ni ikibazo kidahindura igisubizo ku bijyanye n'ingingo ivuga ku ihagarikwa ry'amasezerano. Bityo niba impande zombi igihe zavugaga umwaka wa mbere zarashaka kuvuga amezi 12 ya mbere y'ubufatanye, cyangwa niba zarashaka kuvuga umwaka wa mbere wa kalendari y'ubufatanye, nta tandukaniro bitera mu buryo igika cya gatanu akadomo kabiri kigomba gusobanurwa. Nta n'impamvu ifatika yatuma batekereza ko umwaka wa mbere ari amezi 12 ya mbere y'ubufatanye, ariko mu mategeko yerekeye ihagarikwa bakifashisha ijambo umwaka risobanurwa nk'uko riri mu masezerano. Ingingo ya gatatu nuko nubwo ikirego cyacu gishingiye ku itegeko riri mu nteruro ya nyuma y'igika cya gatanu akadomo kabiri, gusobanura ijambo umwaka nk'umwaka wa kalendari nk'uko bisabwa n'amasezerano bitanga ibisobanuro byumvikana neza kandi bishyirwa mu bikorwa nta kibazo. Amategeko yose agaragazwa mu bika gatanu n'ibice bibiri cya gatanu akadomo kabiri na gatanu akadomo gatatu ajyanye n'ibihe bitandukanye, akabashyirwa mu bikorwa neza. Iyo usimbuje umwaka n'umwaka wa kalendari, nibyo impande zombi zumvikanyeho kandi byumvikanweho hashingiwe ku mwaka wa kalendari. Aya mategeko aratandukanye kuko by'umwihariko Ubwongereza nk'uruhande rutanga amafaranga rwashaka kugumana uburenganzira bwo gusubizwa amafaranga amwe n'amwe. Ariko iyo usomye ayo mategeko ufashe umwaka nk'umwaka wa kalendari birakomeza neza nta kibazo. Muri ibi bihe rero turasaba twubaha ko nta mpamvu n'imwe yatuma ijambo umwaka rihabwa inyito itandukanye n'iyo impande zombi zumvikanyeho mu masezerano no mu nyandiko y'imari. Ibi bikaba byari gutuma ingingo idakorwa cyangwa igasa nk'idafite ireme. Wenda habaho gushakisha icyo bashaka kuvuga nyirizina, ariko siko bimeze kuko ingingo irakora neza. Bityo rero turavuga ko gushyira mu bikorwa neza interuro ya nyuma y'igika cya gatanu .2 gatanu akadomo kabiri bisobanuye ko ubwishyu bw'umwaka wa 2026 ari umwaka ayo masezerano yahagarikiweho bugomba gukomeza gutangwa n'Ubwongereza kandi kutayatanga mu minsi 10 uhereye kwa 13 Mata no gutandukira amasezerano. Unworkable or absurd provision, then perhaps one might have considered what did they really mean. But the provision works. And so we say the clear application of the final sentence of paragraph 5.2 means that payments for 2026, the year of termination of this agreement, remain payable by the United Kingdom, and failure to do so within 10 days of the 13th of April will be is a breach of the treaty.